so me enchena me makwari o oh nya me mo abotre nya me mo abotre na me o point ya na me gina gate na no aha na me gina gate anu ti e ho de me nsuru kra go fire yanko but yanko sidane ma top choco it's chocolatey CBG we stand with you Agbeve Herbal Center YRSFC latest from your partner for life and a Vodafone feather together abna. Okay, CJ na metesa wo chicha well no na wo chicha de wo na wo le hia mami o hausa so woni wo fa wa hia no wa mo boda che SMP bibi de ma wo bibi ma me ehia pa no asase bi so nim Rex Hotel e we kire sa kwan no e da kire ho no ya menim ho asase bi da ho masase ki to e bi da ho wo de be ma me wo fa nya mi sha upon my demise forever me da siga mi sha okay it is CJ me de wo sha se wo da wakata daily guide mu na katafato so me nsa na me gina yi wo mo chese yewra se Jona wanya ne ba bi ko oba de fa ne kra ensie yi wo mo chese oni asase bia record sampanyefo akohwe mu ni ade no e chese oni asase bia e wo Atimota Forest ho na we eye enchemu a wonmunyafo no na oda eye Ministry of Lands and Natural Resources no ano e de abetudwa ya wo chese enhwehwemu so far ya wo maye e wo Forestry Commission and Ministry of Land checks awodo maye nyina no enkyere so wasase bia edin no eda so ne nyina mu no wasan enkyeremu a wasese wo yi Atimota Forest ode ne to nkyɛn a Sakumo no Ramsar site ona e ho so beto dwa so won sase wa wele ne ade nyina no e ho so records bia ni hon ma ekyere saa yewra Samuel Abuginapo e hye Ghana fo nyina abose enhyehyemu bia waso oboye no ebekosom na wasan so aka me ate asese preliminary inquiries a wọ́n na nimu animu ya nhyehyemu kakra ma ye no etese sawole krompa beto abonten ya ye nyina ye nsa kan bia ye di mu nkomo kan ho asem ya eje ne ho me na e wo social media no wọ́n etese e ho ma so krompo no eda court ya eno no wode ato Lands and Forestry Commission no anim eso mo nhwe so behwehwe mo pe na ye hu no enkrofoko asase no eye wo mo de ankasa ne nyina mu no ose ehwemu bekwa wie ye no wo se eba no Ramsar site e na Ghana ya Atimota Forest no a enya de asempo no obi aweli anaso ode ache ne busuani ese na japade a wode cha ebetumi aye adwuma ma na ye yie saresemu no wode ama Ghana for enti ye kase no animanimu ya ehwemu kakra ban sen ena no ekire ewo ha na mekomanimu ama ho ewo daily guide ha ya katafeto so miensa ena megina omampani akufo adakase na bebre kase ba no se omampani Emma speech na wotre de abibiman yeso yegina ho ademaya no omampani kasa kama wotumi wie na to bebo otinko saa wa monsa bebo otinko na bi na asie yi omampani akufo ado chese kamese Africa say no ya jeja ni mamu dodo ama chese the western world no ukwa ma no nyama ma hodo ho no wo mo ya je nyoma abosom esan say wo se enyoma ne enepa Africa wo no da bia no wo hwemu ase aye abrochire ene amama hodo wo the western side no ebeye yie ebegina wo na so no ni nyina no aye Africa ha ya ene wo mo boaboa no na na akwakodu ba bi o madream na ye kwose kwaje besia so a no mo de awiase interest ne ade nyina guso bekọ wi eche no na de bia Africa eka emne yen wo se braso wo se abibiman nyina no eka bom na wo mo ehunu ehyehyɛ bi o mo de begu akwan so a ebema wo mo sika sama gina brane na enkoba se de bia no ye de ho ekoto abrofo so ene sika ye koje ne ye koje besia wo so mo de ye ho ate wo manya oma aye abibiman no manya so fa so ache pa nti braso a wo se Africa no eba no ye economy na the model no wo mo betumi adane ene asesam yie na eno no ebe favor abibiman ene aman ni nyina no enso ebepa ntu perfectium eba ne sikasem ene ne ntoto ye ho a na CJ me do be ko dwaben yanko na obeka ya September bosome wa fie atwa mu ni mo ena beto dwa se panyi ba ko bampane bo ne din ese won koye America chepane wo dwaben municipal assembly ho na ye rasafo kantanka ne kwa wi akire video bi ba bonten na acha se onmonyafo etuetu sika besa 1000 Ghana cedis ne akire ya na wo hye se assembly members a wo assembly honom no ebegina so de ato aba ma no ekwa wi acha ore sefi from manani bre ye sori
so one tia se enye video ba ye be kai pad ya na woni assembly member mako e dia reso so wo ginisika so wo man to ama no wo ginisika ho ensem beto abonten e ma special prosecutor so asem no mu dendede ye ka say no what the charges mako makoduonu nsia e na abo ni tiri so ya wo mo etem so be kwa kopie mu wo Kumasi High Court na asenye no ahyase na ne nyinam no wo mo kyesa anamona wotu ye no e ba no brebre enkorosha Ghana hanom no ye mra no etia ensososo etese wono atumi video ba ye ene a wo hwa kyesa wo mayi emufo ni na ba koda ha se ya owura Alexander Kwabnasa fo kantanka yina benkum na assembly member ba ko Jennifer one ne de wiso ha se no ho emfo ni eda ha eti kodwo no yade a special prosecutor aso asem ni mu ya wo mo ye mu hwehwe mu ekwa court 26 charges ni ebo no ni party no ho ase a wonpe o masa ye o asem krono ada Adom Online okay. Special prosecutor charges failed grabbing MCE nominee with 26 counts of corruption tinti se when nya krata ni bia nkenkan na akọ Adom Online na counts ni nyina egu ho ni nyina no benya bi na fei wakenkan e Adom Online abna ya twani ahwede be kosi it's interest na okay so we dey na dey ba bonten ye evidence based enti bia no so na ye because nkrofo tu ya pa o but evidence bi ama bonten obofo ni de na ho apaso Matias ye ma me ko bani mama wa na mo ye MPP nyame adoma Friday na said the weekend no any regional elections e be koso no wo hwe delegate ani ma say ya wo mo e de yewra Jeff Krodo emfoni abeto ha say yo mo chese ne chairmanship campaign no wa sha so oni ora kwadwobo atene currently on na ye New Jaben South wo mo chairman oni no e na e continue ya we show now the best may the best candidate win Eastern region and confess one trinity ntem why one trinity ntem you rekwadwo boaten one trinity ntem chairman who say ono call this dibia no constituency chairman no so jam obi wakwa ene wa obi position abo no ho wakwa win constituency and also say me per regional masesa ma adwen ele ma usi otiase da bi chairman e wonyame nsem wo je say de be kwa beda say na me de wotu aso na yakọ the find that obokrata nim enra adwumade bi kọ so e wo krom ha sei yesa eyekọ summit ya ene amanyofo ene eka no business gurus a bebru ahanum ena wo ekopie adwumade na se ne nyina no eye ehihya hodo eba no se business se beko nanim a wo ehye na watoto enema yeka no kwa summit na obeka se na eyekọ fo adwumade ana sesen wo hwemu a enra empenyefo tete ne ntire pa ena ekopie mu adwumade na se kwohwe se enoma nyina ebededa ne kwamu na eye Africa Prosperity Network APN ena womo ene African Continental Free Trade Organization AFCFTA eka monto abo ano na Ghana Investment Promotion Council GNPC enso ka ho bi ena omo launch sa kwa summit dialogue series a ekoso wo enkran hanom na womo chemu se we nati no enso ho no ma nyame eya adoma October mu womo ede summit no edi kan kra no ebe hyehye so ewo kwa na chese na eno achi no November mu afibia no ena sa summit no womo ede ebe hyehye so na obebi sa se ejina ho de madien eye dwumadi omode ba ya womo eba be hwese businesses ebe kosom esisa hodro eba no AFCFTA no ene APN GNPC womo nyina eye beka se institutions anase networks a eba no business anase se ye digwa na enuma ebe kwanuma ye no mudi mu akotene na womo chese no ade no amanyofo ba ye ankrankra nyuma ko ba ye civil society organization kwa hodro ba ye ankrankra so mato onwaso no ebo amampuntuo akwaso miamia bi ebinum so eba ye philanthropists awodro traditional leaders womo nyina ba bia ni nyina no eye African businesses no emu akandefo na ba ye be hia ye ebe launch ye etisi ye wo ha ye wo memu no na ye hwa ni mu se enkwankosi October dwumade ne beba so no na ye hunu se entotoe na wie na summit na di kan na beba mu no ene ye be hunu se de plans no etie edema ye wra kojo ponkroma ekopie mu ho no chief executive officer edema JIPT ra yo fi grant enso ekopie mu ho no ma wo mo de sabawdo ne nyina no eye de ebo ama omane sikasema jane na so no ne nyina no so emu amane ye ewo ha bia Dr. Eugene Usu APN penyi ba ko no so no ekasa ye ewo dwumade na se iti call summit enra na emu amane no me de be wie abna my emfa my join online ni ewie na afi ye hwe anapekwa kase mu ana ne se
is monkeypox. You say Western region. Yeah. Me picture be no be somewhere say monkeypox. But Ghana Health Service on my Joy Online story, I'm posting on a payer 6:45 a.m. And a payer. I'm just say Ghana Health Service has debunked claims of monkeypox detection in the country. Okay. According to the service, report of such a condition purported to be to have been cited in the Western region must be disregarded. That's a nyano say monkeypox be a unity. It's my Joy Online story, no. And my clarification, no. Ghana Health Service for council. But talk on my details in updates ni no. Obenya kenkan. Na Ghana metufo na etu for no. Ai, omo say we no kra no asensuo no opinpin mu kakra kra na yemnim ni to ya ensuo efa ye no. Enti enya hwe se wo gata mu a emu asie hyase ne yimu wo a woto bola egu eye gata mu no hyase ne gyae esansa afe na ensuo no ebe yiniti ewo dwun mu enti se ya hwe ye ne ekoso atenata ho akosi se ensuo no be yiniti no de mu ode ne de how ebeba omo eche se wo important bi so do hu se obi sidan edisi ensuo kwa mu a bomodian ne kwa assembly ho no na fa kwato omanim na esese wo so de gu akwanso yi sa ne ma ne na afiri ho no na ensuo to nya ba bia fa na nkofo ha bia mre ye no wose ye hwe na tutu sana mo ni nyina ma me Francisca Mate na wokọ Ghana Meteorological Agency na wo deputy director and head of research na wo disa ensewo atudwanti pacho wo mo chasafo ensuo no okay ebeto all right ita hobo bia wo se ye no ye nya ne enko na CJ answer na mekọ no belated happy birthday na me de ma me ne be ma kwakudu mass okay kwa professionals network or your member etimpanyifo ni nyina ye reshebra kwakudu mass belated happy birthday nyankopon insha na onye ne kese e Cynthia Amwakoa on Facebook we ne be ma wo yoba abnati Cynthia Amwakoa on Facebook say CJ good morning abna yin so otamu pa o ala de no wo di meto abna get out of here get out of here Adom FM 106.3 Only God can stop us now. 6.3 FM.